Ketheka wirigiro bwako nwithirite uri na jioni jema na rweri Jumatano tariki 5 mweri jwa 8 2026 nibetoka bu mutharimi ngushikenga thoshe mwanya ni bwega muno nontu bwa kuthura metha iya nteto ontu bwa kugitwethia irairi na gweta kathetu neka amero kuma kirini kiriwe na kimoni moni. Thank you very much. Okolo tutingatera kile mitandao kinande Admeru TV Kenya kwa mukira nteto borego tondoka kumande na odena guntu mianga tena mugongo jwa Amero Kenya ngima na inya ome ya ndegoro ya Kenya naro tumanike manto kathomba manto nkutho oreria mururumo jogi siasa ajuitite na mbere kumata nakio itarukia upinzani gikionekana kwithira gikinaina gikithirana na migombe ni ntugenkai nyuma ya kwaraniria na ndikibanteto ori mutongerio wa PNU Peter Munya ningi mutongeria wa DP Justin Muturi na Lenny wa Baz baraboneketie barina kurega kunganirwa nontu bwa mutongeri wa DCP Rigathi Gachagua indi bantu ya oya yongwa niyo mutongeria wa kiama kia Jubilee Daktari Fred Matiang'i aithirite akiariria yeye urumwe bwa upinzani na ruwa tukethira tugitegira jara ja maturene ningi ni tia kwithirite kuri inya tukiambirie na riboti nio itigite baba inge barina kimako nontu bwa akuruba ba mau akumantere isha antubetwe kiongo barabashumiretie barina matheta barina mudhuro barina kururia mata anikira bakuga ni kuringwa okora bakirwa kabaiketwe garo ne rais ere muji munene jwa Nairobi ekenda kwa mukira title deeds cia migonda yabo bare akiama ba mau ninge kuewa na gutengero mbesha nontu bo kuririkanwa ni thirikari bakionekana kwithira lotera barana boni abangania ba Meru Cultural Festival ira ya thirikirentere cia Kanvo Langata muji munene jwa Nairobi nande akuruba na kiama ba mau kuma entubetwe kiongo ni bauritie thirikari kwithira igitegera mitaratara yao na boni kwithira bakiririkanwa na kugunika nontu bo kwithira nabo bakirwira uciathi bwa ndigoro ya Kenya moni kwetu anteto mukirion konja na twambirire mugono wetu jwa nteto nya karibanto beto ekiongo na beba mau na bamuke barabasuniro mbesa cio beria te bakomba kwethira bai kwikulu kana State House kwira taito semiunda yo ende manto ya yomba kwethia yesensia na bai kukiria Meru Culture Festival araba kwa baikirwo terine mwe ya kifari mushi munene yo Nairobi onto bwa senseri na bana batena taito ere miunda na mbia to ere toeta tokenywa ra wote bi aibua ntato yaiu utesio aibua no rongo bu ara uakararia muchemanio Meru atwete tukaigwe ntato uyukara nibuo ndaibi that ora toerera angekorosia maumo bata kwewa title I president ngekoro toteke kamata ngekoro I lakini kwa muntu wetu akatheru na muntu wetu akinywa ibathwane mbesa ya toto muntu mbesa ngirizele na ngirie t-shirt bibi andiarie ndewe takatiza tigano na gui kaka thiringi yana ka kara thiringi yana na kwandikithia ni yana iu ni wandwete na bangi batone t-shirt twi tuonere ntuku thirikari county ni ajire barau abo iru imbone beyite for example batu tuteria antu babeta ruimbone betete State House nenya bakiojerwa mbia cio bero State House beta ni ile ici wetene oriwe ndini barombete rwangiro chonkoni amona thirikari unkumira manto ya no chonkona nto baraba basunire mbesa na babekira mawira ne yorongo bombe kwithira baikirwa mpine na basokie mbia cio beta su ngiri 3 ubware wamba antora bonde bausikire na wete mbesa ira babati kuwatwa baye kwa ndene ngekuru iko na kiyo onto tebye bonere tromba rako binkuromba no ntuthirika ni kumenya ntu babonde bathwanite mbeca manio iba yukiru atua kathero na mtu takinywa bacoki mbeca cia mwana incio oke na bonkua na tika tuitwe mbeca na tuimbeca kuma timao mwanka Meru itui atere okoni bobo abwethikira kuroba ibacokerwe mbeca cio inkuromba thirikari ya Rais President William Samoei Ruto etuthiatire mbeca iu antu bacokerwe mbeca cio ira bacunirwe ntuku iu na inya ire inge baturo cuno
na muthia thina bonere nene ni kuriwa ni mpara nontu ni baisi bakaria bikuria State House kana ikulu untu botombere kwithira bukithithika bakiwa kiri uteithira beki nkima ni ciari na mauri euro na yarabatekiomba kura mbene gya sai magana jaire twata kuria kindasi negana arafu ekuru barana botware abo bamuibo bona nyume kwa jojo bamwe baranyara ukunyara impara na rira musemani jwajira jurarerwa kwatwikire mero kaosha nio twetanitie nayo nio yejete nawo beta batumbuisa bira batumbuisire na tutagwererwa last re bira twereri kwatwikote kintu kiro antu bonde baramberia gutata na kuringa etuma kandiarie kandone mamba njia kwa kianine ndone tukuluka seta na twetete ndo tukinya nawe nanje balangata tweta kuntu kwita wakanipo indanje itwanje kurumia antu watu arebo no twite kanivo ra yetera ni ekuruba bibi ndiare tige kanivo eu ikwatwekire otekinya mwekuru umwe wari na binto byo ikamatira ati amba bikona bikinto kya kuria lakini sai kinyambi kinyakerio kinyangala mote yo ayo nto wika ndariro impara na onde ariara inga inkwera nkiripotera Miru TV kuma Ntobetwe Kiongo Gembe North Mbita Mokiri Onkonja ya upinzani ni rishemenye na migombe na yo ni migombe emerito na aria bamwe ba atongeria ba upinzani aria mutongeria wa PNU Gatira Umunya mutongeria wa DP Justin Muturi na wa Baslen Kivitu bashumiretie kolotera mathaga yao kire mutongeria wa DCP Rigathi Gachagua nikiraba kuga Gachagua kakomaria bia mabinge bira birikire Mount Kenya kiroki ni baitite na mbere akuga boba gaita na mbere kurungamia ninge kuyeka bia mabibi ethira birito na bitebunjwa kenda gutonya kire DCP merio egwa tumbaru ni mutongeri wa baraba nini kire county assembly ya Meru mwenda ithile ninge musiasa Nicholas Keremi Kanyata bara baitete na mbere kuria Rigathi Gachagua ninge kureka na kwaragania na kyo nikiuthi kia upinzani riboti yeduranirira gutarirwa ni Jeff Wagituma. Iti ni miario ya Peter Gatira Umunya muthenya jwa egoro agicokeria Rigathi Gachagua nyuma ya Rigathi Gachagua kuria JB Muturi Peter Munya na Kivuti bethere bakiunanga byama byao na bethere bagitonya kiamene kia DCP. Shima is a two-way traffic. Kwa hivyo madharau vyama hivi vidogo, siwi nani mdogo, siwi nani creating narratives that are intended to serve your own personal interests are not going to help us, our people, to be together, and it will not help in the bigger agenda of trying to change the country and removing a dictatorship that is causing havoc across this nation. So that agenda is very serious, and we need everybody on board. We need everybody on board, and with a lot of respect to Mheshimiwa Gachagua, we are telling him to handle people with respect, restraint. Let him discipline his tongue. Let him put some discipline on his tongue when he's speaking about other people, about organizations, about other parties. It is good for him. Miario yu nandi nionenie kurega gukenia baba ingi ba Meru aria akiaria mwenda ithire nyabara tukwa Mount Kenya East na West wega chago na DCP atongore ba Meru bara baina byama twena kiama kia PNU twena kiama kia NOPE twena kiama kia UMP na the other side twena bas byama bi in negotiation ebwete kwethire yo na Gachagua kethe coalition ni forma coalition ni formwe byama birio kenda ketha ni antu itare ogo kare kinye the interest choite kwa met kenda ba joana interest choi kwa met so inkwenda kuira no ntunte na political party ama county linda lakini tena political party asati now so inkwenda kuira our senior politicians baraba ina political parties chiao iba menya political party ni interest ya Meru ikamatite kiama ke PNU kitena ufuazi na ara coast kana na Nyanza kana Western kina ufuazi na Meru kiama ke NOPE
kiama kia UMP, kiama kia Mbas, bionthe na bia na ufuasi na Meru. So biama bionthe bikamatite interest ya Meru. No aita muntu iro okunja kiama okunja kiama. Ni arakirikiria uritia Meru kugwatira na kinya kurungamana biama bia Meru. Achagua wane roi isaidie kwenu, uria DCP na ukwenu na tuturia biama bietu so that we can negotiate. Tumenya atiri yes kinyethe itukua tuta one time tuitha kana bora tukua interest ya Meru ri inaiwekirwa lakini tutikamatiro akiri na inkwenda pongeza Peter Munya mwire waeta kiongozi enda tukamatiro akiri no for the longest kinyabara bagwa mulima yuitanwe ibakuwa but I know they have emotions no for the longest ito turita wabo boy the other side so but no manga tuibanga bora tuturita wabo boy na bora tuka benefit tubando turiona bo no manga nya tubatumira ku benefit it is our time tubatumira bora tumba ku benefit other than torwa na bai na numbers ni miario kinye gwa timbaru ni kirimi kanyata na wokuromba giti kia MCA ntere chankuene ankuga ai ishima bya mabemiro aneke no ndukwe na bya meko treuga bya mabia ko bindi sawa bya jage yaku neke specifically ku bya mabemiro bitarwe na nde batwe ituwa support kana ingo support ngava Peter Munya na rungama tujenge kiama kya Meru na inkwira Meru mumeru wonde we one time tonya kiama kya PNU kana kiama kya UMP mumeru re two time tonya kiama kya nopeu twitire twinde tutina shortage biama tuna biama bya kungana bila bi opposition bila bi thirikari ne ko gachagwa tu heshima na gwatweka kama utu heshima turi Meru inya indie je gwatwa kirima no tumitikirie nuntu nande kutumba kwithira itunyanyasi gitari rionde mugongo jujwa west na narua nande inya utukungania biama bietu bila twikite kogwa twiko kendera safari je kwithira tungania biama bietu methone tukathukana twirungika maguru jetu twina kura cha kungana Meru eje tumba kwirungika na maguru jetu kwa tu heshima na tuendere safari one time ukenda tugia mathugane turikana uria ututhinite buthirikari ne Ruto ukenda nya twambire kuthugania kairi tuona je kanyo gwita Ruto ngugi nuntu gwo tukwenda unity ke united opposition nkiripotera Meru TV mbita Jeff Wagitumam. Kagitina kau munini wa rais Abraham Kithure Kindiki kirindio ngeke nthiguru ya Tanzania kiri kigomano kiatongeria banthiguru cia Afrika augiteriri nirio igita ria nthiguru cia Afrika akwithira igiukira kiuchumi igita ria Afrika kuthara akiuria atongeria kuma Afrika na nthiguru mwanya kwithira bakigwatanira iri njira imwe ya gukiria Afrika. Riboti edroneri na gutarirwa ni Mwende Olaiboni. Munini wa rais Profesa Kithure Kindiki akiaria kiomano kia Infra for Africa Forum na Africa 50 na nikira kikubwithikite mucii wa Dar es Salaam Tanzania na wete gitaru kia Afrika kirikanyene kubwitha mainya ya kwana na nkuluki wetania na uchumi na kinyoti la mainya njara ya kubwitho yate kuthukia riera gitumi gitaru kia Afrika kiri no tonga bokwana. Matter before us is how can Africa build energy infrastructure, including LNG infrastructure, at a scale and pace which is commensurate with our state of development today and where we want to go tomorrow. And therefore, we have a dual responsibility of making sure that we provide access to reliable, affordable energy, while at the same time having low emissions of in terms of environmental protection. Therefore, possible to utilize the significant resources that Africa has, including LNG resources, if we collaborate with one another. Kuluki ariwa kira kikwendekana ni kuona mainya yarua na mauri ya nthi na nkuluki mutaratara yoti la mainya ni yokinyila karimisi na kinya iwandene ara kwa kurina gitumi kinene kia kumatio ndugu kiri nthi mwanya cia Afrika na muno kuritaniria ngui kiri ukiria nthi. We need reliable, affordable energy, which is also accessible to as many of our citizens as possible. We therefore need a backbone a source of energy
and enough infrastructure to convey that energy to reach people's homes and to power industries. We have also learned about the power of regional trade and cross-border infrastructure, which has been alluded to by some of the previous speakers. And we need to organize ourselves. In this space around LNG, for example, the pipeline from Mozambique, Tanzania, I see no reason why it should not extend to Kenya, up the coast, and it can go to the other directions as well, so that we can share not only we can share in the economies of scale and be able to leverage on our various strengths. Samia Suluhu ni rais wa Tanzania arakiaria kwa nthiguru initete na mbere kumenyeri na mainya yayo yatija kubwithia untu kwa riu nthi yerekanyeneka kuwatanira na nthi ingi kiri kwagirithia utungata bwa mainya. Tanzania is investing in a secure and diversified energy sector through hydropower, renewable energy, and natural gas. The Julius Nyerere Hydropower Station and investment in other clean energy sources is strengthening energy security and supporting industrial development. With the continued discovery of natural or proven natural gas reserves, Tanzania is well positioned to contribute to regional energy security while promoting value addition, manufacturing, and economic diversification. Kiripotera Meru TV mbeta wa mwende wala iboni. Na ndi tutegereire uthurania bwa ugoti ni kiri bodi uthurania bwa ugoti akaunti ya Meru na ria kiariria untuko uri waziri wa kigina akaunti ya Meru Monica Kathono na tariritie kuongeleka kwa mung'ana jwa mbeca ira cithirite ikiuthuranwa kiri mwaka jwa kithirikari igikinya mung'ana jwa shilingi cia Kenya milioni magana jana angiroki agikatha itagarire ria kuongeleka kwa mbeca iri njira imwe ya kumbithia thirikari kwithira igirita na kutungatira akariba county Meru. Riboti ithurani na gutarirwa ni Mutugi Okiambi. Waziri wa kigina thirikari ni akaunti ya Meru Monica Kathono na agongete rwangirwa kuthurania ugoti na kinya utongeria bwa gavana Mutumanto Ithingia akiuga kiri mwaka jwa thirikari jwa 2025-2026 kaunti ya Meru gukurukira mbodi iji niongerete milioni 400 kiri kuthurania ugoti na kinya ukinyirira bilioni 1.67. Effort ira gavana bithitie in the last 1 year tumbite kuongela revenue na over 400 million. Mwaka yoyo athira 2025-2026 revenue ni rakinyite 1.7 1.2 ikiuma civitari through FIF na 440 ikiuma. And that is something to celebrate. Non to karando guru turonto kone 15% itetie guru ko ikintu ya kuwirirwa katika tena ka mathina ya waziri ya kuweta untu bukonania potential ererikire board i potential egotone gatonia utongere bubwega kuma kire the executive na murungaro kuma nontu bagotuna nkara governor ukumba gotuma gotuna nkara space rato kwenda environment aga create environment rato kwenda. In fact mwaka ne yoyo governor our governor Reverend Isaac Mutumanto Ithingia nero FIF yonekane FIF ku improve hospitals. Kathono kwaragia kagita gucemanite na atongeria bambodi eji akiuga kuongereka kwa uthurania ugoti gukaringa njiki gukandana na marando na kinya kuria michara ya thirikari na gavana no endenete ku put all the measures to make sure revenue witie kenda tumba kwithira tukiumba go take care of the increase in wage bill ira yendene budget yetu ira kwekuma anytime na because of that even totoko yoken jukumwera nene thai ko work on our revenue. Sub counties tukuminya city underperforming na towns tubekire target tije lakini ukethera shortfall kiyo tuinayo ina TV kuma gishiga bunge ke North Imenti Mbita Mutugi wa Kiambi.
Thegera siasa cia upinzani na Rigathi Gachagua akiaria auritia tongeria biama bila bikire upinzani gwikira bidii kwirutaniria kire kuringa siasa bagetera mishemanio mahoterine indi kiragi kethira gigibatethia bari rutere rurega na thirikari ne ugotigira o kiama nige kwethira gikiringira ndebe ninge kwethira kirina athingati baba inge kenda kujuria gikabo gie siasa kiri kithurano kinene kia 2027. So mimi naambia my brothers, please, nimeshukuru sana mmekuja. Kivuti sija kuwa nimekuona, welcome. Munya nimeona umekuja, kuja. Sasa mkapata kula 28, unapata aibu. Kwa sasa ukikosa kufanya kampeni utapata kura. I want to clarify today that DCP and Rigathi Gachagua welcome all political parties. They come. We compete fairly. The only thing hatutaki mashindano ni kitimo ya rais peke yake. Hiyo tunataka tuelewane zote. And since Munya anasema one term, Muturi anasema one term, huyu Kivuti na tukasukuma hiyo mpaka tukashida, tukaibiwa tukiangalia na macho. Ndio tukajipanga olakala. Bere tuliibiwa kama tunaangalia. Mimi nilienda hapo for 10 days na jeshi langu to support a candidate wa DP not DCP, which demonstrates that I am comfortable with other political parties in this mountain, because I not only stepped down my candidate but went to actively campaign kwa candidate wa DP. In fact, nilikaa kwa nyumba ya Muturi, akanipatia pahali ya kulala na kitanda na maji na sabuni. Sasa kama unalala kwa party leader wa chama kingine, unaweza kuwa na shida na hiyo chama? I am comfortable. And Muturi has been wonderful. If there is one man who have walked this journey with us, tulikuwa naye kwa serikali, tukafukuzwa na Ruto kwa kusimama na ukweli. Na tunaheshimiana sana. Na tumekuwa naye all over Kenya, tukipanga vile Kasongo ataenda nyumbani. But the other two brothers niliwaona juzi kwa Azimio, nimeona jana kwa press conference. Mimi naomba hawa, we are also missing you in action. Bwana Kivuti huko na mali, kuja ujiunge na sisi. Tufanye hii kazi ya kufukuza Kasongo. Peter Munya, come, we work together. Agitino kau Daktari Fred Matiang'i witonyetie kiri kuruira giti kia rais na tigiti ya Jubilee akiariria yegi ngwataniro ya upinzani augite kuri bare kiri thirikari bakwanda mbeu ya kwaragania thiri ningi ngwataniro ya upinzani ningi bakwanda nguto cia kwaragania kiuthi kia upinzani akiariria Kristo bakanisa Sabato. Daktari Fred Matiang'i augite gutumbikana ate upinzani ekethira itina ngwataniro ekethira ikiaragana akiuga ngwataniro ya upinzani ni ekethira ikibombithia kwithira amu bakeberia thirikari Rais William Samoei Ruto. Sisi tuko tayari. Last night I had a conversation with your member of parliament, Honorable Babu Owino. See, Babu is your member of parliament. Yes. And we actually ought to have been here with him. It's just that he had to go to a rally out in Trans Nzoia. But we are together, we talk all the time. Sisi zote tuko timu moja. We are interested in the way in which we can correct the challenges of our country. So, Mheshimiwa Babu Owino aliniambia niwasalimie. Mmepokea salamu yake? Asante sana. Na wale wengine, wiki tumekuwa na wale viongozi wengine walinda mwananchi, Sifuna Tiwi kaithire twike break yetu ya mbere akirimetha Nteto geta kuraya nonto nitucokerete.
Tatua chapa na ndaka ichindire mainda ngiri 5 ya beti yaku onyuma ya ndeka 20 wacheza na chiringi 20 ugaichindira ngiri 100 na wacheza na chiringi 40 ugaichindira chiringi ngiri 200. Cheza na chiringi 100 uichindire nusu milioni hau ngoroki kuri na into bia nyomba na bia biashara bia kuichindira smart TV, fridge, cookers, mashini cha kudhambia ngari, mitambo ya kuchanganya na kuruga cake, bonda, mashini cha kuora na kuumia nguo, bills cha mitumba, solar panels, tuk-tuks na ngari muthemba jo maruti. Tonya thimuni yaku kiri M-Pesa na wikire paybill iriani 440 kana 150. Amount ikira kuma chiringi 20 mwanka ngiri 2. Account ni Meru TV. Changamka sasa, tatua chapa na kazi na daka. Kristo akurikia kuritana rito bawe gukurukira uringi bwa biyama nawe nabatumire gutambia ruteto rwa Murungu kire migongo yonthe. Eje niyo mission area yari nene. Mwathani antumire mwaka jwa 73 na nantuma migongo yonthe na nandi na arantumire no kurobo na inda atonyanire na thiri twitite na bongo gigitari raja na kione kikiagwa nkorone cieto atiri kana nkorone ciao iba kirundu na kwenda nguriro kagari gakumba gwita untu gukwinge wiki angume Mwathani mono ntumikire twana machukuru Mwathani ambira chukuru ana baba bakoya mono intonye imbeta ya machukuru ngatethia na romba yakwa twana tutunyi. Ni mwinjilisti wa kanisa twetu tunaitwa Grace Gospel Prophetic Center niwo wambite kanisa tu na mathe atwire mwinjilisti miaka yawe yonde mwankira nandi nikio atumirite migongo yonde na Mwathani na mutumite ete akaunjirie twana na akaunjie migongo yonde nikio gitumi tariki 9 mweri jwa 8 2026 twena maketha ja kumugurira missionary car aria gitune Grace Gospel Prophetic Center nibwega nibugeti ugeni winde Ameru tumireni tugwatie kugurira muinjilisti ujo wetu ngari ni tharimi njara area inenkanaira gukira area ya mukaira bwinthe ibugwati ugeni gutwika bamoba mission ya Reverend Veronica Machukuru nejetu. Namba ya thimu ya kuritira ni 0758752127.
Okaire ni bwega muno nontu bwo kuthura metha ya nteto twambiririe na gicangaca kiigie cukuru ya ubundi na otea nkabone na aria nyuma ya maandamano ya akari bara bacumirite kwithira bakimenerekera bakuga ni rungamiri bubwe bwa cukuru kiara bakiolotera mwarimu munene Madam Penina na aria baugite na bati kwithira akebera nontu bwa kwangaratana kwa utongeria bwawe indi narua gikundi kia aciari na aritoa bacukuru ya ubundi na otea ya nkabone ni bacumirite kuthetera mwarimu murungamiri wa cukuru bakiuga ni siasa igutonywa kiri kithomo ningi bakiuria bara bari na igeria ria kwangaratania urungamiri bwa cukuru ukirukira siasa ningi akwithira bakebaiba gutigira ni kithomo gikwithira gikiewa ningi bakithira bari arito kugunika na kithomo kiki ubundi na otea guciumbithia kutangugia na njara ciao baribo ene gucukiria kiuchumi bainya kimuturire mutugi wa Kiambi na ribotia. Bamwe baritwo na aciari ba Nkabone Technical ni baciumirite kuregana na maandamano jarathithikite goro ja kumenere mwarimu munene Penina ngina Musila bakiuga jaraunjiritwo na gutonyerwo ni siasa. Sisi kama wazazi tunasema ya kwamba principal ambaye ako hapo anafanya kazi na mambo yote yanaendelea shwari katika shule hiyo. Kwa hivyo tunasema ya kwamba tunapinga mtu yeyote yule ambaye ako, hata akiwa kwa board, hata ikiwa ni mwalimu, hata ikiwa ni wale wa surrounding ambao wanakaa karibu na hiyo shule. Tafadhali tunapinga kueneza uvumi ya kwamba principal hafanyi kazi jinsi inavyopaswa. Na tuire kinyambu ndiere mwirigirite kuteaga barabo chochea tubwire atiri tafadhali taire bukona nyungu irugwa bwega na ekaya bwega tigeni kwenda mirongoria no ndo mirongoria ana baba ibo bakaumia niki mathomo yakambiria kugia itirafite kwereka lakini ndabukava bwina ngwataniro kinya iria eje gakura na niki no ndo bukwenda kureta Nkabone mantu ni siasa yambire kugwa nthiguru urabukona bukigwithia mantu nthiguru na Nkabone tukiona netite bwega itu tafadhali ni aciari kana baraba ingiraundine ezi obu kureta siasa ndeni ya Nkabone Institute ntu tafadhali ini tegere ni bone bora yende tana bo ere guru kinya ya tekone kungi si ku ndeni ya Meru kuruki ni bareganite na kireba kugane ukabira bonjerite gociona ni akire utongere bwa cukuru weje kwethira mwarimu munene umite nteresha ikamba kira to gupinga imanto ja kureta ukabira butithora bubui no ntuike ja kwithoi principal wetu yo kamba kana Kisumu Meru tukaigua akiuro urore aja kuurwa tutigwa tugwiritwe no ntubwai no tutitaga ukabira kama mtu nara umite tutaga ngugi tunaangalia kazi mtu anafanya lakini ukataka principal aja ngugire agwita aja kinyari to bongo ibo kuruka bwega no ntubwai ukateka comrade barabara aja iba kufaulu bwega niki tutekutaka ukabira buraburo. Hatutaki mambo ya ukabila katika mambo ya elimu. Elimu ni ya watu wote. Kuna watu ambao wanatoka pale nje, local diaspora kama Kisumu, wanatoka Kisii, wanatoka Ukambani, everywhere coast, wanakuja kusomea Nkabone Technical Institute. Hata mimi niko na nephew ambaye anasoma katika Nkabone Technical Institute. Na watu toroke dio chuno na tato chuni demo kaya ile kaya zato foma ni bari aba chenchakua yare o chenchua yonge chenchua ko watu to chuni to koromba thirikare fuatilie mbeja jeto torewe watu kato kwenko na koro beto mecheto kera wa tribwene to kwethia toreje shughuli ne inge na torewa chiringi mana tano bareta bakena ma tribwe mbele bare chiringi mana monja au bato chuna tribu yele bato chuna mana tanza to 600 mwanka zaimo chara to yana meto kinya chiringi mana tano bo batu tofuatiliwa tore wakieto eno ntato thizinete nende batu itheta rieto katu kwenda kona akieto ina iri mubunge eto yawe John Mutunga na umbere kuga mbete tionde na umbete odia society yonde na arauga kila mtu atapata haki yake na kinya contractor eko kiumia kithiru na umbere kweja na to ashua ute muritingwe kinya umo ko agethira ina malalamisha mbecha nende batu turenda kuona wero kutone ne ate mbecha chieto inachiorere uria kuweje na ikweto yete kuyoto eutethire ibwe kambiririo tutethie na njira kariojo eto chuna
igwe gatutethia na njira kariu toka tukwenda kumenya kithira katutiri wa kana tutiri wa kietu ineri kinya antu bonde ni ane watu arita tone kipato ke kuria ko mbe uchi ko rantu bainge kaba kurara mpara no tubairigirite bakari wa satani oni kanduwa ranto bare wale ubandia la iba terei na iba direje ntuko yeno eruare ni ntuko yeno twatereta contracto na totio mwana ndiwa dirikare batunga rotere ro dirikare na MP wetu na bati wikwa orare akera contracto ke eye kenda batu tole wambeje tieto korwa ko oni ndua ikwa kotoma yani kona bia kore nkona bia tethiana bakwa oni ntekwenda ochuno na tika nchunire mwe oni bitithamwe korora ndoye into kwa wendu kene nandi tugitegera ye ogima arigitani kuma county ya Tharaka Nithi ni barikitie kuthiria mugomo jwao bakirigirwo kwithira bagicoka ngugine Alamisi roki tungatira akari kuma county ya Tharaka Nithi. Tweta Fabiano Marigo mwandiki wa kiama kia arigitani Tharaka Nithi County. Nkwenda kwira karibu Tharaka Nithi mthe tukomanira na county government ya Tharaka Nithi na twariria mantu metu marama tukoniaga county na nontu gwa twaruthite micemania ingi lakini tugwitiganiria mantu makai na nontu bwa kotondererio orders actually ni thatu tugwitigiria tigo antu betu bachoke wira lakini tia turauga mugo tutio call off strike twathikira court order tuga Tharaka Nithi tigo nontu bwa court orders atuchoke wira tutungatire antu betu Tombe to mwiti Joshua ni niyo mwikagirigite wa kiama kia arigitani Tharaka Nithi muthenya munditu ya kuga tiu tutiku call off strike na tutikuthiria mugomo lakini tuku advise members betu nontu bwa court order ile jio tucoke wira kwa mbijaru tukiendelea na negotiations kana tweterete negotiation ile jina ari ikolotha na regulu ni office ya Tayo National Office ya Union making come out with the negotiations na making decisions nontu tiu twetitie strike yetu kumana na national kwa gutu tutina authority ya call off strike members yake tuku advise tucoke wira tugetagira decision yetu kumana na national na ni mbetagwa Alex Muratha mwandiki munene wa thirikari ya Tharaka Nithi County kana County Secretary and Head of Public Service mbere buru njokerie aruti wira ma Tharaka Nithi nkatho cia mwanya na muno nurses niuntu over time ni to enjoy a very cordial relationship na umuthi tukwaria mauntu metu mara in-house ndenda gucokeria nurses nkatho kubetukira atongoria mao nuntu tukwaria twauga ni macoke wira in respect of the court order area standing na no tuendelete kwaria tukwangirio na in-house issues kuria tukaomba ta thirikari nabu gatukuromba tafadhali ni macoke wira in open heart taburia court yugite as we pursue alternative dispute area tugaga ni kwaraniria nontu leonde twaraniria there is always a solution kwa uguo mundi tutaina mauntu mengi tulenda actually gutuma ntumiriri kuri mwananchi wa Tharaka Nithi County tumwele from tomorrow services cionthe cia cibitari cietu ikegua ikiofagwa na thank you muno nontu twinthe nitukwenda this service antu metu magusafa na nkirombaga urekeri nontu mau masafite so far ntukoinu our nurses malari mugomo ti muthuku nontu muntu getagia kiae but then we need also to offer service to our people. Thank you so much na Mungu awabariki.
Kungiraku kirigari ya rais mujimunene jwa Nairobi bagwikinyetie ni atongeria badini ya Kiislamu Sheikh na Imam akuma gunto ndegorone naria bakiaria barutire mendikithia kathumba kiri rais yara ni ya weti na mbere kana mirandi ya weti na mbere ira bakenda kwithira ikithika gunto inyo wakibwa shukuru shakorutana arimu na bara bakaithira bakirutana ana shukuru nayo ni ye dini ye Kiislamu. Tulikubaliana na nyinyi, muliniuliza ya kwamba mnataka masomo ya madrasa na duksi yote yaunganishwe na masomo na yakuwe recognized by law kupitia kwa Wizara ya Education. Na mulisikia nikitangaza pale Wajia wakati tulikuwa na celebration ya Madaraka, na nimeamurisha Wizara ya Elimu sasa wanatengeneza sera, wanatengeneza sheria, ndio madrasa na duksi iwe ni sehemu ya masomo katika taifa letu la Kenya. Program zote za serikali ya taifa letu la Kenya sasa inaendeshwa kwa misingi na kuzingatia usawa. Barabara tunazotengeneza Kenya zinatengenezwa kila sehemu. Ile Northern Kenya ambayo ilikuwa imesahaulika miaka nyingi, tunatengeneza barabara ya kwanza kubwa ambayo itatugharimu shilingi bilioni 100 kutoka Isiolo mpaka Mandera, kilomita 750, na hiyo barabara inaendelea kwa kasi. Muliniambia ya kwamba pale kwenye kupatikana kitambulisho na pasipoti iko ubaguzi, iko discrimination, iko marginalization, kwamba ukiwa Muislamu unaulizwa maswali kutoka hapa mpaka Johannesburg. Ni kweli ama si kweli? Mimi nikawaambia Mungu akinipa nafasi hiyo ubaguzi nitaiondoa. Tarehe 5 mwezi wa pili 2025 nikasign proclamation ya kuondoa ile vetting ilikuwa inaleta ubaguzi kwa ndugu zetu Waislamu na jamii zingine ambazo zilikuwa zinadhulumiwa. They feel akiama ba Maumau Mero na Tharaka-Nithi rira bairigiri kwithira bakithurana na kuthura atongeria ba kiama kia Maumau ba Tharaka na Mero bari na gya gukenera na bagitariria bakenena metha ya nteto ogite amu thirikari ni thirite nandi ikibategera ningi kwithira bakiguneka na beterete mbesha kuma kiri thirikari bakwekera ikibatethia bari anene bari antu bara akoro riboti thurani na gutarirwa ni MC Mwitonga. James Njuguna Mauria uria ni director wa MMV na giki ni gikundi kia Maumau niombete kwithirwa gitariria mantu jara niombete kwithirwa yakiumira Meru antu bakiugaga ni bagikundi kia Maumau na tibo nandi niombete kwithirwa keria antu eu na bomba kwithirwa bakiuga bo ona kinyambo die Meru na Tharaka bakumika kando bakumirungika nguge mwaka bachagurane kairi kenda mantu jakomba kwithirwa bagita bwega. Majina naitwa James Njuguna Mahuria, director wa MMV Association CRG. Siku ya leo tumekuwa na Wameru na watu wa Tharaka-Nithi sababu kuna shida kubwa sana huko sababu ya kueleza mambo ya malipo ya Maumau. Malipo ya Maumau iko chini ya uangalizi wa Public Benefit Organization Act number 18 of 2013
ambayo Kindiki, Deputy President Kindiki aliweka sahihi na inafuata utaratibu ambayo ni ya National Administration Village Policy 2024 ambayo pia ilianzishwa na Deputy President Kindiki. Na tumefuata, tumeenda mambo ya kutoa maoni, tumeenda kwa bunge, tumeenda Kenya msima 47 county. MMV ni umbite kwithirwe kibunja bodi chonde cha Meru na Tharaka. Ile bodi tulikuwa nayo ya county baka sub county na wards tumeivunja siku ya leo kwa ajili ya malilio ya watu huko mashinani, sababu wanasema ya kwamba kuna watu ambao wanakuja na ngia Mau Mau War veteran, kuna watu wanakuja na Mau Mau original, kuna watu sijui wanajifanya elders, wengine wanajifanya nini. Wote sisi wote tunataka tuwasiliane na viongozi hawa ili tujue ya kwamba Mau Mau 47 counties imepata haki yao. Mijikenda, watu wa Sabot, upande wa Trans Nzoia, Pokot na upande hata wa Kajiado, watu wamesumbuliwa sana na hatutaki hiyo. Kama ni mimi nitawasumbua, hata naomba serikali nibebe siku ya leo. Lakini mimi nasema ya kwamba hatutaki ufisadi na tunataka turejeste hawa. Tumechukua mambo data zao zote tumezipeleka kwa National Archives. Na ndi mbeca cia Mau Mau ni ciumbite kwithirwo acigikirwo kiara kana kirore ni president una ndi antu no bambirie kugwirua. Sasa president ameweka sahihi na hizo pesa tunajua ya kwamba sitakuja kwa njia ya East African Development Bank. Kwa hivyo tumpatie president awe na nafasi nzuri ya kutuelezea, sababu hakuna haja ya kugombana saa yote ili tuende wanagombana na ili tupoteze fahamu. No uthikire Emma Cherotich uria ni CEO wa MMV agitariria. Asante sana. Kwa majina naitwa Emma Cherotich Kasisi, CEO wa Mau Mau Organization, na siku ya leo tumeita watu wote kutoka Meru na tumepata representatives from all the sub counties and wards ya Meru na tumefurahi sana, na sababu ambayo imetufanya tuwaite hapa ni kwa sababu ya maneno ambayo inaendelea huko. Wanalagaiwa, wanatapeliwa kwa njia mbalimbali. So siku ya leo tumekuja hapa kusema ya kwamba all activities zenye inafanyika huko Meru ya Mau Mau, all the leaders ya hizo organization tumedissolve na tumewapatia wiki moja ili waende wapate wale leaders ambao tutafanya kazi na wao ili tuweze kuenda kuwatambulisha kwa ofisi za county commissioner, DCCs, ACCs and chiefs, so that tuzuie hiyo maneno ambayo inaendelea ya kutapeli watu, kwa sababu sisi ni tunafanya MMV Associate CLG inafanya kulingana na utaratibu ambao tumepewa na serikali. Tuko in collaboration na various arms ya serikali, kwa mfano Ministry of Culture, Kenya National Archives na National Administration, Ministry of Interior. So hiyo yote tunafuata hiyo utaratibu na tungependa kufanya mambo ambayo inaumiza wananchi. Mwaria nyuma yonge ni bombete kwithirwo bakiuga gikundi giki kia MMV ni baba kulitithaniria ngugi na thirikari neji ni Mau Mau ya kama. Kikundi chetu ndicho kikundi ambacho kinafanya kazi na serikali na ndicho kinatambuliwa na serikali. Kama sivyo, huyo director angekuwa hapa kila wakati kuita mikutano hapa kama ni poronjo. Kwa hivyo tunajua kwamba sisi tunaamini kweli kwamba huyo director na CEO wetu kwamba wanatufanyia kazi na wanafanya kazi nzuri, na tunashukuru. Ni watu ambao wanaongozwa na Mungu na tutafika mahali wanataka kutupeleka. Pili niseme kwamba hizo competition tunatarajia, kuna watu wanafikiria kwamba hilo jina la Mau Mau likitajwa na maanisha watu wa mlima. Nataka kukanusha hapa kwamba sivyo. Sababu freedom fighting ilianza kitambo, mzungu tu aingie. Na narua kiriro gonoro mwanya turitegera gishangasha na nkujenio ira cithirite ikithiurunkira murandi joroi nikirwa Bore Water Project kwithirite kuri na kuolotana kwa biara gatigati ka inya atongeria na akari na aria twithirite tugikujira atongeria ario MC wa kirwa nari Makena Morogosho ningi wa Ruire rwa
Rera Felix Kithinji duo bagikirana na Jacob Mwirigi uri MCA wa Kiberichia ni nu akuringa karata ura ungi narua tukaithira tugikunurwa o mabwanteto igishangashake nkujanio cia murandi joroi ntere isha bore mwendeo laiboni nwa gutariria. Kwa kaita murandi jorwe jwakirwo bore ne jumenyekanite kiri kunyonchora kariba bore na muno kiri wanditha toruiriro rera Kiberichia na kirwa nari arankulukia ntongirije bagunikite na phase 1 ya murandi jo na nikyo kiri rono retoro mwanya murandi jo kirwa bore tukulaithiria phase 2 ya murandi jo na ni nyuma ya kuewa milioni mana ya 5 na thirikari nene ara tayari milioni ana sireketie kunenkanirwa kiri National Water Irrigation ila thirikari iboga muno no tupassport ira batwete ke phase 2 ya roje rwa kirwa bore allocation twathithirwa kiri supplementary budget na thai as we speak nteto nenderete ke contractors thai ingwetekia contractors thai ji ibobo chua nonto ene gutango geu ontukire musemani ya kurita maoni ya konie phase 2 ya murandi jo CS Warwe Nthiguru na Eric Mugane betikaniria na akari arete mukandarasi kenda phase 2 ya mbededia naenda kutafuta contractor si ni kweli hivyo hii ni public participation tumeelewana mradi mnataka si ni kweli unajua kuna mahali napeleka miradi watu wanakataa Kirwa bore mnakubali mradi ama mkubali mradi hivyo kwenda mradi kama mtakwenda mradi mimi sasa niende nitafuta contractor nilete wacha nione wala nasema nitafuta contractor nilete endo ntobobo tombekano ntobo matheta ya tongeria ba murandi jo arakiuria kira kinene thina yo ngwere tumite murandi jo yorwa maniriku phase 2 ikwirwe kambiria phase 2 ibukulika na buri members ibukulika na kuri mbecha twetire kuromba na mheshimiwa Ridikiri mjumbe wetu na ashimiwa bangi mchamuni unajua twarombere mbecha na president inatikirije kutoa milioni 500 ya phase 2 kumbe gitari ulonde mwankanande honorable Ridikiri na twere kuthinga tambesha yu muno na mwanka akafanikiwa na phase 2 ya ikalije mbecha yu chinenkaniri na phase 2 ikambirio rua mari kunenkanira wathani kiri lawika nyamu 2024 kambuga igitaru ronde mwanka nandi kuti development ya thithwa kinyemwe kuti gwakara kintu kira kithairwa twina kyo ni mzozo hapa mzozo pale ni untu project ni ere one man show kwa project ikalije kerungamire ragwe kuma turatonya twi management committee decisions on the no thithaya patu twita like station tugakarau tukethera kwi mantu na thithiria atuthomairwa tukerwa na thithiria tena thina irio katikati ka communities katikati ka antu ba Kiberichia katikati ka antu ba Kirwa nari na katikati ka antu ba Ruirerwa rera kiria ya na subject ni atongeria bara batitithiti murandi bwega na bara batikueja na information urekari bakienda gwikaria na njira ya kweja na migambo iria ikona sympathy kiri antu barutererwao moja nikomanya kwera rweta kingo no takoro horaro taza kona kogeta ya kwera kunderere me ala siwereke mwankana isioro rweta na nyukera udo twejerea kuringana na katiba ya murandi yo memba Bukaria atea kinenkanira uongozi twari members 4050 na katiba iria yathithirwe iria ya approve 2024 ni AGM ni ekapira membership weroje to 4050 na kwa tuika gutimu member onge ukongero mwanka member bala pati connect roje nkurukia ngirije kile phase 2 bambire connect bonde ba ikeda project yonde na dithiro ikavandi membership yongerwa roire chairman yo wongera antu nkurukia 900 roire paugeta benda pretext ya receipt tu baba agita receipt ya shilingi 950
ibo bateki bata inkurundu akire register na ndi bo inkurundite na ndi ude wa kwa iri antu ate kumenya mazio yonde yorongo kiria mwiriginde against kiri ire ni amemba baberu para bakwenda gusinikithwa murandine na nontu project yekirwa buri ni yaingire o member no kathoma katiba yakirwa buri water project iriuga amemba bakirwa buri water project ni 450 4050 nega choke kauga umemba ibwa ingirwe inabo umana amemba 926 kuija kuongera murandine iyo niyo issue ni uma kwinegerera wikira memba baberu na miari ya nyuma kiri murandi jo amemba badi sitira ciari tene pioneers bara bambiriria rujo ruitu rui bari na receipt cia 250 bara baingi batojuriria membership yao but ben ibagitite umemba nandi antobo utumbo batatia na batikiri register nibo bari pioneers baruji twejo tujukiria baba beja kugurira ruji na 10,000 15,000 30,000 ende antu bara bambere bari anchirizi baruji tubateombe non tubatikiri register rune rutere rumoroko ni matheta ya memba na